Mataniwe! Watu tokupu mafanae! Kia, mutolu! Matau mamatua! Kemanatu! Etau! Mamosi! Fakaku makia mutolu! Etau tama! Etau pualako! Kau ai minatu! Kau tengah mai lukututa! Kirai mutolu! Kau temai! Emamai fakaku e mutolu! Ketau pula! Kefano! Sipia foki alotolu! Ketau fanau alotolu! Sipia foki! Alotolu! Ketau fanau alotolu! Sipia foki alotolu! Ketau fanau alotolu! Hey, hey, hey.
Angry faces, maybe a wave, a different type of wave today, maybe. Yeah. Only the bottle name. Okay. Okay. Our tutors for the Auckland Girls Drama Nguyen Group 2018 are Lovila Otto, Liana McQueen, Tazon Kalai, and Uncle Sam Kohinima and Samara Kohinima. Also, the teacher in charge of Whaionga is Miss Lee. Koe te taki tau wharawhine ko Lovita Otto mo Liana Lotenu. Hanai halo tōru a papapahianga ke lata e me tau kore ko mamana ki te tatata mo i siria I ke he. Tau nei. Look to the judges. Wave to them. Give them a kiss, blow a kiss. And give them a down. And then turn around, do the hooky pooky. No, that's okay, you can take your picture.